Ndabasuje cyane kandi nongera kubaha ikaze mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ugarutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abari muri koalisiyo ya FDrl bakomeje kwica amasezerano ya Doha. Bikaba bigaragara ko noneho bakomeje kwibasira cyane uduce tugiye dutandukanye turimo abarwanyi ba M23, by'umwihariko mu duce twa Warikare, aho imirwano yahereye ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi mu gitondo ikaba yabyutse iba, ndetse na n'iyi saha bikaba bigaragara ko amasasa kivuga mbega ibintu bikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Turi buze kugarukana none ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kuba zakibasira aba barwanyi ba M23 mu buryo bwo kugira ngo babe babahagarika gukomeza kwavansa mu duce tugiye dutandukanye, mu gihe koalisiyo yo ikomeje kuba yagaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza ko ishobora kuba yakinjira muri mujyi wa Uvira mu buryo bwari bwo bwose bushoboka, aho birengagiza ubusabe bwa M23 yari yagaragaje ko idakeneye abarwanyi bari basanzwe bahohotera abaturage kuba yigarukamo. Mbere na mbere ndagusaba kubanza gukanda subscribe kugira ngo dushyigikire ndetse udufashe kubasha gukora ku y'umuyoboro mushya, cyane ko wari usanzwe utagikora neza. Tudatinze rero, amakuru ya mbere arajyana n'agahenge M23 yari yatanze ku mpamvu zo guha amahirwe y'amasezerano ya Doha, nk'uko byatangajwe rero ejo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye kuri Major General Sylvain Ekenge Bomusa, umuvugizi w'igisirikare cya FDrl. Bagaragaje ko M23 cyangwa se u Rwanda nk'uko basanzwe babivuga itigeze iva muri Uvira, aho batangaje ko batigeze bava mu mujyi bitewe n'uko amakuru bakomeje kwakira aturuka mu baturage ba Uvira avuga ko abarwanyi ba M23 bakunze gukora amarondo y'ijoro akomeye cyane, ndetse bikaba binagaragara ko muri uyu mujyi wa Uvira hari umutekano ukomeye cyane, aho bakeka ko udashobora kuba wagaragara mu baturage gusa ntabarwanyi cyangwa se abashinzwe umutekano ba M23 barimo kugira ngo be bawubarindira. FDrl rero nanone iragaragaza ibibazo bikomeye cyane yibasura M23, aho ku ruhande rumwe yemera ko yavuye mu mujyi ariko ahandi ntibyemere. Aho ku ruhande rumwe yemera ko yavuye mu mujyi, nanone iragaragaza impungenge ko M23 yaba iri mu birindiro bya hafi cyane n'uyu mujyi wa Uvira, mu gihe FDrl ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeza kugaragaza ko batayishaka hafi n'umujyi wa Uvira nk'uko byagiye bitangazwa mu matangazo atandukanye. Bongera none gushyira u Rwanda mu majwi, by'umwihariko bavuga ko mu gihe Uvira hakomeje kugaragara abanyarwanda, ngo hakaba hari na bamwe bambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda. Amakuru ashobora kuba arimo ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko hasanzwe hazwi ko hari gahunda ikomeye cyane y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kuba bakora impuzankano y'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda kugira ngo ikoreshwe bagaragaza amafoto n'ibimenyetso bivuga ko u Rwanda rwabateye, ndetse nanone bikaba bitanashoboka uburyo abanyarwanda cyangwa se polisi y'u Rwanda yajya muri kariya gace nanone ikaba yagenda yambaye impuzankano. Urumva ni ibintu bitumvikana. Muri itangazo nanone Ekenge yagaragaje ko imirwano igikomeye, aho ejo habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Kasekezi mu majyepfo y'amakobora ugana za Baraka, aho agaragaza ko yavuye ku barwanyi ba RDF cyangwa se abasirikari b'u Rwanda nk'uko bakomeza kubishinja u Rwanda, kandi rwo kuva kera rwaravuze kandi rukomeza kuvuga ko rutari mu ntambara y'abanyekongo ndetse na leta yabo. Yongeye kwibasira nanone ibinyamakuru bigiye bitandukanye bitanga amakuru ajyanye n'uburyo ubuzima buhagaze hariya mu mujyi wa Uvira, avuga ko ibitangazamakuru bikomeje kuba byabogama biharabika Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakabogamira ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko babivuga. Aha rero yagaragazaga ko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amahanga batagomba kuba barangazwa n'ibyo ibinyamakuru bigenda bisohora mu makuru agiye atandukanye, ahubwo bakavuga ko bagomba kwizera amakuru aba yacukumbuye cyane na FDrl ndetse n'intasi zayo agenda atangazwa n'abayobozi batandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse ku makuru akomeye cyane aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanone bongeye kwibasira AFC M23 bagaragaza ko igomba kujya mu birometero 75 turutse muri Uvira. Rero biragaragara ko ari uburyo bwo gushyigikira ibyemezo bya Loni nk'uko byari byemejwe ko igomba kugenda ikava hafi ya Uvira ikajya mu birometero bya kure mu buryo bwo kugira ngo bizere umutekano w'abatuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero byakomeje ku bibazo bikomeye cyane ko M23 yari yavuye mu birindiro byayo bagafata ibice bikomeye cyane birimo Uvira, bitewe n'uko M23 ndetse n'abari bari muri koalisiyo bari babanje kuyigabaho ibitero mbega bica amasezerano bari bagiranye i Doha, akaba ari nayo mpamvu M23 yakomeje kuavansa igana muri bice bya Uvira no kwifatwa ryawo.
Ibiro n'ibibazo byongeye gufata intera hanini bitewe nuko M23 nayo ikomeza kugaragaza impungenge z'uko itagomba kuva mu mujyi wa Uvira kuko abaturage baba basigaye bonyene ndetse amakuru akavuga ko abari muri coalition ya FDRL by'umwihariko Wazalendo bari maso cyane bategereje amahirwe ayariyo yose agaragaza ko M23 yaba yavuye muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bahite bawinjira. Amakuru aragaragaza ko na n'ubu FDRL ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bayo by'umwihariko ba Wazalendo ahanini bari mu myiteguro ikomeye cyane yo kwinjira ku bwinshi mu mujyi wa Uvira, gusa bakaba bafite ubwoba bw'uko M23 yahita ibagabaho ibitero bikomeye cyane hariya mu mujyi kuko ubu bari mu misozi miremire ikikije Uvira. Ubwoba rero ndetse n'igihunga birashimangirwa cyane n'amakuru avuga ko abarwanyi bake ba Wazalendo babashije kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira mu ijoro ry'ejo hashize, bafite gahunda yo kujya gushaka amakuru atandukanye agaragaza uburyo M23 yaba ikiri muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ibimenyetso bishobora kuba byakifashishwa na FDRL mu buryo bwo gukomeza kurega M23 ku ruhando mpuzamahanga ko yaba itarigeze yubahiriza ibyo yari yagaragaje mu itangazo yavugagamo ko yavuye mu mujyi wa Uvira. Amakuru rero ababaje ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bari boherejwe mu mujyi wa Uvira bategeze bagaruka, bikaba bigaragara ko bashobora kuba baravumbuwe na M23 ndetse ikaba yarabacumbikiye mu buryo bwayo bwa gisirikare. Aya rero niyo makuru y'amakoreshwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhando mpuzamahanga, nubwo nta bimenyetso bifatika bafite kuko abari kuzana amakuru batabashije kugaruka ngo basohoka muri uyu mujyi wa Uvira, akaba ari byo barimo baheraho batanga amatangazo banamagaza amahanga ko M23 yabitarigeze iva muri Uvira. By'umwihariko twumvise ibyo bagaragaje mu muryango w'abibumbye mu bumwe bw'Uburayi ndetse n'ubutumwa bakomeza koherereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi ku munsi. Dukomeje rero hari n'andi makuru agaragaza ko mu duce tw'Amasisi na Warikare hari indi mirwano ikomeye cyane ihanganishije abari mu ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo Wazalendo na Mayimayi ndetse ku bwinshi bakaba barimo Fdrl. Bakaba rero bahanganye n'uyu mutwe w'inyeshyamba M23. Aha amakuru akaba avuga ko bakoresha ibibonda binini cyane ndetse n'urusaku rwabyo, abaturage bakaba barimo baragumvira mu bice bya kure. Bishoboka ko ari gahunda ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kugerageza gukoresha imitwe yitwaje intwaro mu buryo bwo gukomeza imirwano bahanganyemo na M23 kugira ngo bitaba byabagaragaza nabi, bigaragaza ko bakomeje kwishotora. Kandi mu masezerano ya Doha ndetse n'ibiganiro barimo bagirana baremeje ko bagomba kuba bahagarika imirwano by'agateganyo kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa amasezerano barimo bagirana. Amakuru mashya rero aravuga ko muri Warikare ibintu bikomeye cyane mu duce twa Bujurunji muri Warikare, aho hari kubera imirwano ikomeye cyane ahanini M23 ihanganyemo na leta, ariko ku mirongo y'imbere hakaba hari Fdrl yifashishije ibitwaro bikomeye cyane bari bahunganye baturuka muri Kivu y'Amajyepfo ubwo M23 yabatakaga ijya gufata uyu mujyi wa Uvira. Bakaba barazamukanye rero ibitwaro byinshi cyane bikomeye, akaba ari nabyo barimo bakoresha muri urugamba bahanganyemo muri Warikare. Amakuru rero aravuga ko abarwanyi ba Fdrl ndetse na Mayimayi bari guturuka mu duce twa Nyarambwe bari barwaniye mejo, bakaba bageze hano mu duce twa Busurungi. Bikaba bigaragara ko rero ari ya gahunda ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari biyemeje ndetse n'ibisirikare byafatanya bikorwa ko bagomba kurwanya M23. Iyi ikaba ishobora kuba ari gahunda yo kugira ngo bahere impande zombi, aho bano baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abandi bakaba baturuka mu majyepfo muri Uvira kugira ngo bayitangatange, mbega bahere impande zombi bashe kuba bayirwanya, cyane ko bivugwa ko M23 idafite abasirikari benshi cyane nk'uko uruhande rwa leta rwaba rwubakitse muri ibi bihe. Turakomeza gukurikirana amakuru yarahanganishije izi impande zombi. Butsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo andi makuru turi buzane akugireho mu bambere ndetse n'andagiye atandukanye, aho ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Ndabashimira cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.